persiang sa Giant Hills kiong. O kalaban long, kalaban trekam, kata ka clean politics, ka election krem pisa, kalaban trekam sa Hills, nrei ban sa Giant Hills te wak mi linti kiong. Tamu MDC lu pimdon, UMLE pimdon, kinong tray party pimdon, pimot banyak ong banjok wak mi linti, kata ka long ka jingkentok, kaba kinong alam to kaseng NPP kila kentok syakani kadong katay baca Giant Hills District nanta kinong alam jang diwei ki parti lagalong ki UDP habat keliki kiong pian nujor ya ka parti kebadan khan arngut ki MLA bat ya ka parti kebadan tang saungut ki MLA kalong dai ke jing ya nujor ka bamsong nongrim noi kai ka bang fight ba cuma Ngilang job na naman neutral di constituency hapon Giant Hills District hagani ke MP election kepada Dep. What you can try new patba bagi ke jistat ke new patba. Ke Voice of the People Party. Kinangalan juga Voice of the People Party. Kimdang ke spa bam ai yapi kinong shong. Ringin ai ya ke ke bagi kimi pa ki jit bam ai hangi ki kon. Kikmigik pa kibamdan ka jingnan, kibamdan ka jingnan, jingstar. Kikmigik pa kibamdan ka spa, ki ay hangi ki kon, ya ka jingan ka kodor, bakabakalong ka jingnan ka jingstar. Pat ngirong ni jie pan ay hu pat ba jungri, ya ka jingstar hagwini baka sinshar ka kara. Ngipin shy, ngipin snowto, ya ki pat ba, ya ka taga bar sinshar. Bakalong ka bagtuntang, baka taga bar sinshar, kalong ka bagtuntang. Kaban pintulun yaga GM ke sini, haga GM linti ke sini, haga long brio man brio. Yaga tresitom, upat ba ulah snutu, baru upat ba ulah air jijok kaban don puram haga MP. Dene marka tagarao haga naga MDC election shipon kila pai kmat. Oh ni snotanat, ni snokmen, baga Voice of the People Party. Kalala ban pinki mensim, ya kibapun ki samla, PE gitu kibani pintu. Ngatrai kendai pau naga sispa ki kertong jang ka Voice of the People Party kidai kebadan sama bak ki long kemiru kidon banyak truma banyak lingkor napedeng kini dantang ba arngut laingut kibla kami rangba karsa kai ka penlong ini ki sama di kebadan long haga politics bakin sure ban mi namar kiru kidon ni ka mensim ban syakri ya ka jat benriu nrei baru sikapa namar nilai kendek tanya ke bor pisah ndon kiriu shampang ndon kiriu dansa ndon kiriu don mesin kiba seluruh bani syakmat the Voice of the People Party telah penelak dan amin sim ni samla ban mi syakmat banyak tenrong lem dia kecikit ke kiagason jongori baka jadriu ongi i menta ni bagadang don ni kata jin persyang ban pentami upai ba ni bagi wei ki seng sang pertai hadu kata kidang ken pi yang pai ba dari the Voice of the People Party kaba snow pai ba mata ulas ta dari the Voice of the People Party kaba snow pai ba ulas ta nama kata angin dan kindakru kaji shifting kindakru kaji artatin bagi job temporam haji di artli ki council haji di MDC election kaba menta nama ni tip pai ba ulas ta ndai kum kiwe ki parti ki baramut mau pat ba odang bi sa urbanized election NDC kawan wing ka Congress bani trelang ba ke NPP hana kiong namar ki kongro pa ba odang bi atau ni pat ba ni nang bi atau ni ni ba ka ditang ka jinpin bi namar ka ta ka ko ki pat ba bi is not command magani ka jinga lenti ka ji nila la sisa ban pen ki ya ka men sim Jong ki kun sama, nila laban penki yang mensin, jong ki long kami, bagi ka cain riu, bangin pe syakatai katong, bakata kalong ka jingkala kabanuan hagani ka jela kaji. Oh, haba ka parti kala nang krang, haba puan kala paikmat, syaka Voice of the People Party, kata ka jike kanang long yengi kindong dalam jong kapa.